បាទសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះដឹងអ្នកណាគេមើលបាល់ហើយចប់ថេកណៅហេងលៀបto be continue បានមកបានមកយូរសប្បាយហឹមសុកហឹមហប់ហេងខំហប់ហេងចិនសັດស្ដីបាទជួបគ្នាច្រើនបាទសួស្ដីបាទសួស្ដីមិនថាអនឡាញដល់ពេលហើយបើក Facebook មើលឃើញខ្មែរយើងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបរិយរំរបស់ថៃទៅក៏នាំគ្នាមើលមិនតិចលេចបាទបាយរួចហើយរួចហ្នឹងមើលបាល់បាទប្រហែលនាទីដែរឃើញវីដេអូមើលបញ្ជក់ទេមើលតិចទេបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជជែកគ្នាបន្តិចខ្ញុំផ្សាយដែរជជែកគ្នាអ្នកឆ្លងរឿងអនឡាញអាចសួរបានទាំងអ្នកដែលរៀនមួយខ្ញុំក្តីអ្នកដែលអត់រៀនមួយខ្ញុំក្តីប៉ុន្តែទូទៅអ្នកដែលរៀនមួយខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំផ្ញើមេរៀនលយឲ្យមើលប៉ុន្តែបើលយយ៉ាងណាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែអត់ព្យាយាមនៅតែអត់ចេះខ្ញុំច្រើនតែជាខ្លះទៅខ្ញុំ live តាម page ខ្លះខ្ញុំ live តាម YouTube ពេលខ្លះទៅខ្ញុំ live ចូលគ្រប់ចឹងគ្រប់មានឆតពេលខ្ញុំ live ឃើញហ្នឹងទៅវាសនុកមើលសនុកសួរអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ហើយសួរហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងបញ្ជាក់ពីបញ្ហាមួយគឺអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ថាស្អីគេ sign in លើ browser ទៅមួយដែរឆ្លងដែរគាត់អត់យល់រឿងបញ្ហាមើលវីដេអូខ្លួនឯងរលុយខ្លួនឯងណាក្នុងករណីប្រើ VPN IP ចឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីយើងមានទូរស័ព្ទ 3 4នេះគួរប្រើទេប្រើខ្លះទៅណាខ្លះមាន view ច្រើនហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំដើរអស់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំដឹងហើយរបៀបអ្នកខ្លះគាត់ថាសាញយ៉ាងម៉េចចូលឡើងកុំសាញ in លើ browser ដែរច្រើនពេក Gmail អីហ្នឹងគាត់អត់ស្គាល់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាសំដៅថាយើងពេលយើងមើលយើងអត់ទៅសាញ in ច្រើនទេនឹងតាក់ទងនឹងការប្រើ VPN ហើយមួយទៀតក្នុងករណីបើសិនជាយើងប្រើ channel ច្រើនបង្កើត channel ច្រើនយើងប្រើ email ច្រើនយើងម្ដង log out ណាពេលខ្លះខ្ញុំប្រើពាក្យ log out ហើយពេលច្រើននៅក្នុងនោះគេប្រើពាក្យ log out ប៉ុន្តែខ្ញុំច្រើនតែហៅ sign in sign out ទៅវាចង់វល់ណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើននិយាយប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាយល់ល្អគួរ invite ជាប្រភេទ admin វិញបាទនៅលើ channel សាក់លបង TV ក៏ធ្វើការនិយាយដែររឿងវិធីការពារបញ្ហាបើក channel មិនចេញស្អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើការនិយាយបង្ហាញណែនាំឲ្យដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលទៅមើលបានហើយបើឆ្លងគឺសួរមកបាទសួរខ្ញុំមកផងបើក computer live ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា live បន្តិចអីបន្តិចមិនដឹងហើយណាមួយភាគច្រើនអ្នកដែល online ផាយទីកំពុងតែជាប់មើលបាល់ទាត់ខ្ញុំមើលដែរណាខ្ញុំមើលបាល់ទាត់ខ្មែរប្រកួតមួយថៃប្រកួតនៅប្រទេសថៃទឹកដីថៃដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចល review live ម្ដងពេលខ្លះខ្ញុំថតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាសខ្ញុំ live តាមនោះផងតមកវីដេអូខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះបង្ហាញទៅកាន់YouTube ទៀតបាទធ្វើការ YouTube ទៀត
rồi nhạc lá có tha mấy na đôi channel channel để sọc khmai bật ở chờ nó tôi dáng đôi channel khmai nè na channel khmai quạt bánh há có tha mền suspend để xa tại channel bọc quạt nâng copyright cái cứ bị admin nó nhung con trò tham admin mền channel bọc quạt channel phần lư khmai vận tải tại tôi nó cô ca xã công community guideline xã hai mền tên và tại tôi hơn comment spam biên cô ca miền trán đó nè invalid activity chia sẻ sầm ngắt là trong Google là trong YouTube nó cứ invalid activity mà men invalid activity nó là lơ Google AdSense nó invalid activity nó là lơ channel nó tại mà đò là trong các bật tràn đọc về những ngành đặt quạt đấy mà sao quạt chia diêm kẹt tông hai triệu bán vinh mà bán với mình bảo thân quạt mà với nhóm mình sơ cài ông lê thì bàn tái nhưng mưa ông lê dối là ông lê dối và tọt mó nhưng thưa ca sắc xa cái độ bị ảnh này tích cho nó tính không phải tranh và châu đó xây và tham tức dự bàn ba suốt ở đây còn là con ón cái khác tức con sơ có tha phơi dù mà nào mấy còn cháu phơi tiền chẳng có tam tận nào bạc quạt đấy hay bà sân để quạt chi diêm ăn ở quạt chi diêm thớ nhưng cất hạ bàn của mình ba chân này trầm trơ sẽ cảm ở phía trầm trơ hơi chặt tôi lại li spam ấy còn mình là lơ chân này bao dương nó cứ nè đôi trong vậy nó không coca tăng vào mũi để nhom và hàng cho nó chịu bọt về sau bao nhóm á của bọt sót nhom cho bách vô vào mũi dùng nó sầm khăn nó đâm bay trơ tam coca thay bao YouTube bà YouTube tới giờ là YouTube coca bị update kháng cứ community guideline này mà đâu nhom trần giấy chặt tôi chỉ mối com pra email sign in từ can để lưu browser nó tràn page đó bạn đòiประกาศ tràn như thếហើយតើតើនឹងការបង្កើតនៅ channel ក្តីនៅ Gmail ក្តីគួរកុំប្រើនៅ Wi-Fi អីសោះបាទជាពិសេស Wi-Fi ដែលយើងប្រើតាមរយៈពួក app fiber optic ក្តី ADSL ក្តីអាជាប្រភេទ mobile app អីយើងកុំប្រើសោះបាទយល់ល្អគួរប្រើជាប្រភេទ Wi-Fi hotspot និយាយឲ្យងាយគឺអ៊ីនធឺណិតចេញពីទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងក្នុងការបង្កើតវាបាទបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការបង្កើតវាតាមនៅពេលដែលយើងបង្កើត channel អីគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបង្ហោះវីដេអូដែលប្រើ Wi-Fi ធម្មតាបានអត់មានអីទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគោលការណ៍សហគមន៍របស់វា community guideline នេះតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន copy pass ទេណាបាទ copy pass អ្នកខ្លះទៀតគាត់ទៅយកសាច់ភ្លេងវីដេអូពីរបស់អ្នកដទៃណាពីរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកគាត់យកមកកែកុនគាត់ design រូបភាពហើយខ្លួនឯងក៏ដាក់ copyright ធ្វើ lyric អីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងដែល YouTube ធ្វើការបិទដែរហើយបិទមានមូលហេតុច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទមូលហេតុច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ថាជួនកាលមូលហេតុទាំង10ដល់ពេលយើងអត់ប៉ះអា10ហ្នឹងទេទាំងអស់នេះយើងប៉ះចំណុចទី1អញ្ចឹងទៅហើយអា9នេះយើងអត់ប៉ះហើយប៉ះទី9ក៏មានក៏អា1ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរបាទនៅលើ YouTube អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែនិយាយថាត្រូវតែអាប់ដេតចំណុចចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតាក់ទងចំណុចទី5នៅក្នុងកលឹះទាំង6ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតាក់ទងថាត្រូវធ្វើការអាប់ដេតនៅ channel អ្នកខ្លះគាត់ថាអាប់ដេត channel យ៉ាងម៉េចអាប់ដេតហ្នឹងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការបង្ហោះវីដេអូគឺមានចំណុចទី2ក្នុងមួយថ្ងៃបង្ហោះ2ឬក៏3វីដេអូបានហើយនៅក្នុង channel យើងមួយបាទកុំច្រើនពេកបាទហើយ channel ចំណុចអ្វីដែលសំខាន់គឺវីដេអូត្រូវលក្ខណៈ HD ព្រោះ YouTube វាត្រូវការវីដេអូ HD ជាសំខាន់ណាស់បាទ HD នឹងផងហើយវីដេអូក៏ត្រូវការចំណុចតាក់ទាញដែរមិនមែនបោកប្រាស់គេទេហើយចំណុចទី5គឺតម្រូវធ្វើការអាប់ដេតយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវបញ្ចូលកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Krita Studio បាទសម្រាប់ iOS និង Android គឺមានទាំងអស់បាទ Krita Studio មានរូបដូចណាដូចសោដូចកងចាក់ហ្នឹងបាទនេះតា Krita Studio ដល់មើលឃើញអត់ទេណាតែខ្ញុំតែមើលឃើញនេះ Krita Studio បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងហេតុអីបានតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពួកប្រើហ្នឹងក្នុងករណីនិយាយចប់បើខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបវាស្តៀងនឹងFacebook Page Manager ដែរបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការសន្ទនាលើការឆាតពីអ្នកដទៃដែលគេសួរពីបញ្ហាវីដេអូរបស់យើងគេ comment គេ like អញ្ចឹងបើគេ comment ស្អីគេគេថាវីដេអូយើងល្អយើងអរគុណគេទៅប៉ុន្តែ comment ខ្លះតាក់ទងអ្នកខ្លះ comment ដែល spam គឺ Google ចាប់មកបាទ YouTube ធ្វើការចាប់មកថាហ្នឹងជា live list spam អញ្ចឹងគឺយើងដកវាចេញបានបាទឧទាហរណ៍ស្ងោ
bà đôi chi nợ không nè cái nợ không nó vì miền mục nghe đôi chi Facebook Facebook page của nature chẳng lẽ bà phải đôi kia thứ từ mời dương mờ lấy mưa từ ngọc nia bà nợ không nó cái vì miền này class mẹ nợ mới khởi nhé bà về miền kia comment từ lưu video đại nhóm từ ca bảo họ những tới kinh chẳng chắc nhóm từ ca slide top từ kia sẽ cả mà phi bà nâng cái hai ta update đâu update từ bên từ màu chẳng YouTube với từ ca chạp bà YouTube với đăng hai ô sẵn nè dưỡng active bao dưỡng cứ trăm trâu bao dưỡng à bà dưỡng trăm trâu mà thật kỳ xu dạng na ấy dạng na liên hệ khác với từ ca slide top và xong cả cạnh này để dưỡng ọt chết nhưng phép ọt chết hơi không cạnh này mỗi tiết chỉ tú tới thật cái xu dương trần tại che mà chết sẽ chịu thay thì không cản này giờ đăng đối nhau mà đăng nhau tất cả sẽ chịu tiền bà bớt cho bạn bớt sân nhau ở cho bác cái nhau mà toàn lao gì nhau tất cả sẽ chịu hao giống nhầm tay hơi luôn ấy tập bài nhà hà mà sẽ hơi nhầm mưa dục bò cái chớn nhau tất cả lại tọt bà ấy đôi chi chuẩn là have to share bà have to share và chui share chui ấy mà quạt xua này bà chẳng vậy trong đây lơ này lơ Facebook page chứ còn bị ắt chuyên cái này là lấy nhà nó đi mở này bà cái nhé cái quạt xu ấy bà quạt xu là lơ video và nhom chắc nhom thơ ca bà là lơ ở phụ creator studio bà chẳng cái nhom mờ cáp bích anh đang cứ chỉ cạp để ta lấy nhom thơ ca soi từ mũi mũi gì người ta đặt cho lắm này bà số ban làm phô mày đi ở đầm bay job network tất cả là khăn ấy là thì tôi tới phô network câu ca và viết tờ ca bảo viết cứ tẹt tờ tìm mối cứ bài nhà mình copy chầm lon bảo kê hắn cứ chầm là tìm mối video tam là YouTube được như thế này cô viết còn là chia một bộ đại cục còn được cả ba lui được phần nó nhiều nghe mà thầy bắt đầu máu cứ view subscriber bà chẳng cứ bay nó miên chầm là song khăn là viết tờ ca nhạc lá tiết bà sân chi video bà quát sơ nó tê dương cho mọi người với các bạn này và hãy bị chọn đăng cho bác tiết cái search những cứ Google tới họ mọi network là dương cho anh tới dương ở biệt thảo thì họ thà Scalab network requirement như vậy nhưng tới việc hành bảo tình này đẹp miền ở website chỉ cho đại bà hành với cả bà hành nhé vì tình này đã phụ Scalab với cả và hay sắp chân ra với tí spam comment me spam mình được phải giỏi comment chỉ xa cái con nè để được xây nâng con bạn là lừa chừng này với những ở phải giỏi thì họ tha admin cái comment là lừa video dưới cái tranh máu là không có spam comment nó quạt trơn ta đặt link về ra mero hồi co chia một page affiliate đã chia affiliate đôi chia adfly chẳng tới quạt cho một căn video vào giường cho căn video vào giường tới quạt việc thằng đầm bay rồi lôi bán không mà ngày mà quan là không mà ngày xong cho link này reference bán của man thì rồi commission nè commission nè lôi tập tài bán phần này cho một căn video link và cho căn video là dưới pop nó vì cho nãy hình tích nó tích ảnh nó cái hai spam mà bị ắt bị giàu và bị ắt bị giàu có vấn đề trong cả này comment class vì trăm trâu để lưu video vấn đề YouTube system với flag vì flag thì chỉ spam comment vấn đề vì mình lẽ cả làm vui vì ao dương approve hay đừng lục bàn không nóng vì cho nó phải bị lại list spam và nhưng lại nó dương cho biết những ai approve các bạn những ai flag vì có bán những ai lục bia của bạn này phần nhóm chỉ tu tới nhóm chân từ lục cháo để thả tầm tới nhóm lục cháo nhóm mơ đặc biệt comment nhóm mơ chó này bà nhóm mơ tạm xa comment nhóm tất cả loại tỏ bằng trắng nhóm được cảm sắc sắc nhóm thư video nhóm bà hành tiền bà mươi nè bò xanh thì dương cho một căn bò xanh thì dương phò chân nè muối nè làm bay thay nó con kê không ca và xài tẹt tông cho mối nông phụ nông ở điên thì con đã subscribe nhưng cất tha là o mình tên bà bây đồ dương lên Facebook nó pe để dương bỏ họ nó pe để dương bỏ họ video mồi chẳng người con rụp phim mối mình kê comment chẳng dương trời là bị áo con bo cái số này nè những nhom nơi này tất cả ấy những tất cả nô mình lôi chạy ọt chạy như chạy vào tỏi dú ấy chắc này
là dương comment để cho tụi mình tụi mau giang nam mấy dương thở YouTube và đôi khi chẳng đại còn là Facebook với chi mình đang sẵn côm mối để dương thực ca share review phong video còn tái còn là học nghe từ YouTube với chi mình đang sẵn cung video vì bắt đầu từ lưu video xong và đọc tiền trong tất cả viên comment anh trong đôi khi đây và sau này dương cả lên mơ vía đôi comment là lựa chọn bỏ nhóm vì miền chiêng mà rồi phải chiêng giống nhóm thực ca class những nhóm thực ca slide hỏi hỏi bà trong miền tròn đấy từ nhật ngọc này anh mời bạn này nhé các nông ca slide môi nhóm thực ca slide chẳng là class còn nó mà clear trên class kia thay gốt nhóm ở cồn kì thay gốt nhóm xe cái bọc kia tha khoa chủng loại na môi chẳng tất nhóm thực ca prap kia tới chẳng nhóm thực ca xe liên ở kia mơ tới và anh nó dương chiaประเภท update ใน channel របស់យើងឲ្យមានគេមើលច្រើនអីច្រើនដល់ពេលយូរ channel របស់យើងគឺ channel active មួយដែលល្អមួយដែលមានប្រយោជន៍មួយដែល YouTube វាត្រូវការដែល YouTube ត្រូវការមិនមែនសួរមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅលេងមួយឆ្នាំមិនតាន់តបតែខ្លះនេះចម្លងវីដេអូ copy ទឹក copy ទៅហូរដូចស្ទឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយមុននឹងក្រោយគង់ទៅដូចគ្នាហើយគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់ថាđó đôi nhẹ để riêng môi nhom chắc riêng đôi nhóm mình chọn hay chữ bùn nhẹ phèm nhẹ anh chắc anh vậy ta lâu anh thay muốn thì miền chọn và đánh nhom plek hỏi cả nóng trơn để riêng tẹt to là về thi sát này cả là xong adsense này cả nóng sụp bố cả nóng nhom riêng cái chữ màu lươn lươn đấy ba đôi chữ riêng nhom muốn đồng riêng nhom sung quạt tiền nhom tha riêng nhom riêng thì từ đấy thì cả anh ở quạt thì chụp bắp hoặc YouTube sắp sạt và hai ta vấy được tới thua ở vây đây mình tới thua hay nâng cầm nịch còn tái bờ sân chi tẹt tôn nâng tẹt tôn nâng vị thi sát dòng mách hỏi ban lôi lươn nhóm tham bài nhóm mặt riêng một mẹ này nhóm mặt chế lôi lươn man men lươn man còn tay nhóm bè tập bằng bàn thế bà hỏi không cảnh này Paul lại máu đại bà sao này dương họ lươn nữa nè kho là dương bàn mà với miệng bòi thì mỗi đi sẽ bỏ adsense là ta đi sẽ bỏ adsense hỏi với tao ơi cho nên dưỡng caro lên cao này là tp ad invalid traffic in the click bàn chân tới vì ai độ nơi lại đi bắt nơi lối để dương rồi bàn thì adsense cho ở link nó dương thử đằng hay nó độ chào hay môi tiết ắt ao được rồi đòi đồng đồng sờ rô mà hơi nhẹ đè mà trong rô lướt nhóm phép ban ta bên này nhạc là có tháng châu đi rô lùi lươn nhóm tham bên đây rô lùi lươn ban ta phân tích công sai lùi nhóm phép ta nhóm bể nhóm nẹ bể nhóm miền cầm lăng nhóm tất cả sẽ trước nhóm đằng cụ cả phân tay ở ban lùi lươn ban men phân tay ban bán nhóm ọt đằng này nhóm phép qua đã hỏi nhóm ọt đằng thì phân tay nhóm tính như thành lùi nó bị ban lươn phân tay bán nhóm ọt đằng này ở đây bên nhóm vậy trong cuối nhóm đằng cụ cả chẳng cái ban nẹ riêng mỗi nhóm đây mỗi nhóm ấy nhóm riêng quát thì tôi nhóm miền từ đây cả nó vót bị chụp bạc nó bên này class tới riêng có thà bạch cái tham bạch trong bao lối có bán có thà ót lối có là xong khăn rồi ban chết đang còn ọt khó lên chân class là riêng tam nào mùi những tay bà và hay Subhanara Yahara Pop on Facebook năng miền này thằng mày Pop nó bình nhãn nơi lớp Facebook về đặt Pop bình nhãn nó nhưng mình đang thảo về thôi mà đang bây giờ em họ là lừa nó thì họ thay như con này nào mới dừng chạy Pop mồi chẳng hạn đôi những chạy cái kia chẳng chạy cái mồi khi đang thảo Pop ở châu mưa bỏ giường này anh đang vì mình đang thảo viết và card móc bên đây mà chào móc nghe nó người chết ta đã mà trong tay thì nhóm từ các Pop tới kia đây nó bên đây tập bình nhẹ cái nước mùi giang lại đi spam bà hay xây ra ta phanh hai khi lệ đi khá lại spam lại click active mình rút thế thành em trăm mấy chỉ vật mình rút thế
ប៉ៅ hello បាទ hello hai សួស្តីព្រលឹងខ្មោចក្រមុំភាគ3ចប់នៅខ្មែរបើយូរចូលសែនវីដេអូប៉ុន្តែអត់លុយដូចបតទេតែប៉ាត់នេះបាន100មើល28ថ្ងៃចុងក្រោយនៅលើ channel របស់ខ្ញុំមួយ2600 view ជាងអី2000 260,000ជាងប៉ុន្តែមិនបាច់មើលលុយមិនបានកន្លះស្លឹកហ៎ហួសចិត្តមកធ្វើម៉េចទេខ្មែរមើលហើយខ្មែរថៃកូរ៉េអាមេរិកហើយគាត់នៅ view channel នេះតាំងពីទូសវណ្ណណាទេបានតែប្រហែលបាន3លាន view ជាងដែរអត់ចេះធ្វើដូចគេហ៎គេអ្នកខ្លាំងកប់ហ្នឹងគេធ្វើបានច្រើនគេយើងសាមញ្ញហ្នឹងសាមញ្ញតាមហ្នឹងទៅដល់ពេលវត្តឋានបាន14លាននាទីដែរបាទតាបង YouTube account YouTube ខ្ញុំអត់មិនអាចយើងអាចសាញទៅកាន់ស្អីគេអានបស្អីអានប access អូទៅកាន់ YouTube account អត់បានទេប៉ុន្តែយើងសាញចូល Gmail បាន AdSense បានហើយលុយមានប៉ុន្មានបើសិនតែមានលុយបើកបានតា cancel ទៅមុន cancel ត្រូវដឹងដែរលុយដែលអាចបើកបានយើង cancel បានលុះត្រាលុយនឹងចាប់ពី$10ឡើងបាទយើងអាចបើកបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងAdSense យើងបាន verify pin code ហើយបាទ verify pin code ហើយណាបានអាចបើកបានបើសិនជាអត់មាន pin code ទេបើកមិនឥឡូវគោលការណ៍របស់ AdSense តតែ verify pin code ហើយវាបើកបានបើយើងអត់តន់ផងបើកមិនបានយើងយកអាហ្នឹងទៅ invite ទៅកាន់ Gmail មួយទៀតទៅដាក់ចូល AdSense យើងទៅហើយយកបង្កើត channel ផ្សេងមកអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ channel YouTube ផ្សេងទៅរលុយទៅឲ្យបានគ្រប់ឲ្យ verify pin ហើយហ្នឹងបើកច្រើនញ៉ៃឲ្យមើល network ណាសមរម្យទៅបើកតាមធនាគារអីបានអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅ AdSense ខ្លាំងគេរគេកម្រភ្ជាប់មួយនេះហ่า YouTube គេរមួយ YouTube បើគេដឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ចឹងគេកម្រភ្ជាប់វាជាមួយនឹងពួក network របស់ AdSense ណាគេកម្រវាហានិភ័យខ្ពស់ចឹងអ្នកខ្លះគេរកបានគេច្រើនណាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពួក network ហើយ network ក៏ត្រូវតែមើលដែរប្រយ័ត្នចំ network បោកប្រាស់នឹងអាលុំមលាយទាំងអស់ឡើយអូន Vball Single Hello admin បាទសួស្តីទូរស័ព្ទឆ្លាញ់ដល់ចិត្តអស់ភ្លើង verify pin មានទាំងអស់ verify pin លុយមានអូបានតាអាចដកបានតា verify ដកបានមិនបាច់ cancel ក៏បានយើងចង់ដកក៏បានហើយក៏យើងចង់រកទៀតក៏បានមានន័យយើង cancel account ទៅមាននៅលើសមាជិកនៅក្នុងក្រុម YouTube គាត់ធ្វើការបង្ហាញច្រើនដែរញ៉ៅពុជ iPhone 5s វណ្ណាដូចស្ដាបញ្ចូលស្ដា iPhone 6ញាក់សាច់មកចេះមកទឹកមួយសិនសក់ណា Mr. Tin ជំសួរ
ai bông ngày chặt ít chắc ngày ai bông ngày chặt ơi ai bông ngày chặt ơi về đây chặt cô đây cái nhắn cô đây giật bạn nó lùm tụ tập bạn tình nó bà đâu nó bị bóc nè ngàn lùm mà lì đấy không ai bị câu về cha bà ôn thì em ở miền lên sao chả nó thẹn cái đục là bay tụ tập nó cái tình ui nè nè on nè rồi nam nè một làm cái lơ đi anh này cho tục nâng nóng này lấy này cho tục anh chết cắn người thế con anh tục con anh salad salad no mày tụ chú ấy tục sẵn ba cái nông ai bông ngay tục ai bông ngay chủ rứa ai hỏi ai ngay tục là môi nó ngồi lang từ lơ vinh phải nhớ thải chết không ba chật phượng hả nó chật phượng ba cái nồi phượng không lang từ lơ với nhận ấy ta từ nhầm này lơ AdSense cancel mà đòn hai ad cancel mà đòn tiền mà cancel là mà đó ba này nhưng bà trong cancel đòn tiền cancel hỏi chạm mừng phải buồn mong tới Google với nhà xà mà nhà xà giữ từ tam can này nó dừng sai in cho can AdSense tức là nó bị miền bị phịch đồng bay đỏ lối ấy bàn lục ta bị sửa mặt phẹt slap rồi nó không phục côn ta nào nè đấy nhom squat chất đất trên kia miền bẩm man nè tam online rồi chia support là vẫn cầm xia rồi mới tiên trong hai cloud đang ta đo là bắt là một phần là phải nó bị bảy nè này hai mũi tiết thản ni AdSense nhưng mà bay buôn kêu nó khôi bắt rồi nó AdSense Facebook là phải những người bạn bắt chẳng ba miền ấy ai xua ban bỏ ọt tam ban sờ văng ô và nô bạc là bọc bè tin này vào cầm sập khen cancer dọc một pra mà đo hai và sinh đi dọc từ dọc một pra mà đo tiết lọ nhưng mà đai xạ đai nắng nè và nó dừng cancer mà đo cái dương do mà active mà đông tiết đôi chỉ vì áo ấy nữa vì ảnh khó nó cô ca policy bỏ ạch sân dù ảnh bên cháu và thả bàn và sân thì áo pra thì tới
ផលប្រយោជន៍របស់វាតើតើ what is the advantage of YouTube បាទ YouTube network the advantage of YouTube network the best payment បាទ payment they pay you as you earn and when you earn $1 they pay $1 the payment results are also available on PayPal and some network or many network they pay on bank or wire and now some YouTube networks also available payment result on the e-payment. You can go to epayments.com and register by sign ups and input your information and real name and detail about your address and especially MasterCard or Visa card. And this is advantage of YouTube network. Sorry for my poor English, but I want to improve my English. Sorry for beer cat. I don't know you are Khmer or foreigner. Thanks for this question about the advantage of YouTube network. And disadvantage of YouTube network is if your channel suspend your money and also total earning revenues they did not send to you. You know, this is the disadvantage of YouTube network. And some networks are scam. Okay, you know, and you want to search searching or looking for some network detail information on the Google search. I know some network include quick groups. Many people they review or comment that these network are scam and they not send money and sometimes YouTube partner or YouTuber or sometimes call YouTube creator who grade the video and publish on YouTube website are not can unlink from their network. So you must know this information about quick group. បាទសូមតោះខ្ញុំមាននិយាយអង់គ្លេសលេងខុសត្រូវកុំប្រកាសណា We get to understand. Yes, thank you. ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅខ្ញុំមាននិយាយមួយបរទេសរៀងបៃឡាំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់សូវជាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមនិយាយមួយវាសោទៀតតែវាថាវាស្ដាប់បានហើយវាជួយណែនាំទៀតខ្ញុំមិនសាព្យាយាមនិយាយសំបីដែរនិយាយមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងដែរខ្ញុំថាខ្ញុំអានអង់គ្លេសបានសរសេរបានមកធម្មតាដូចខ្មែរគេនិយាយមកខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់បានខ្ញុំអត់ការនិយាយស្ដីតិចពេកខ្លះខ្ញុំយកពាក្យខ្លះយកមករៀននិយាយតាមគេឥឡូវនេះទៅប្រើប្រយោគចេះខុសត្រូវទៅគេសោយដល់គេថាអត់អីទេតែយើងអត់ចេះយកព្យាយាមនិយាយតែខុសត្រូវកុំខ្វល់ច្រើនណាមានតែគេណែនាំយើងទៅយើងរៀននិយាយទៅចេះបានគេរីកគុណណាដែលល្អព្រោះយើងអត់ចេះមែនកុំអត់ចេះតាំងធ្វើចេះវល់ហើយជឿខ្ញុំនៅពេលដែលយើងអត់ចេះនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងនិយាយអ្នកដែលថាយើងពេលខ្លះយើងបាត់ភ្នែកបាត់ច្រមុះទៅយើងព្យាយាមរៀននិយាយខ្លួនឯងឲ្យច្រើនណាព្យាយាមនិយាយអញ្ចឹងទៅឲ្យច្រើនអនុវត្តច្រើនយូរចេះហើយ
ដូចយើងរៀន YouTube ដំបូងឡើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម when to start ណានៅពេលដែលយើង when we start the YouTube វីដេអូនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកលុយពី YouTube វីដេអូដំបូងទៅយើងធ្វើវារកលុយពីវាច្រើនតែបរាជ័យ fail unsuccess ណាយើងច្រើនតែបរាជ័យចែងចូលខូចដល់ពេលដែលយើងជួបញឹកពេកនិយាយចំថា YouTube វាឃើញមុខយើងថាសាំដល់ពេលអញ្ចឹងវាលេចបាត់វាឃើញយើងអត់ដែរច្រើនពេកវាខ្ជិលចង់រៀនមួយខ្ញុំចំណាយលុយប៉ុន្មានដែរអាចឆាតចូលសួរខ្ញុំបានសួរតាមរយៈនេះធម្មតាខ្ញុំអត់ឆ្លើយនៅលើហ្នឹងឯងហ្នឹងខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយគឺអត់ដាក់លោកការលោកឆ្លើយស្អីនៅលើហ្នឹងនៅលើក្រមហ្នឹងទេបាទអរគុណខំហុកណាខំហុកហើយនៅបានសួរបាទ Ghost Game KX ក៏ Game KX ផងនេះដែរ Channel ធំរបស់ខ្ញុំ Suspend អស់ហើយនៅតែមួយនេះទេចង់ឈប់ធ្វើហើយហើយ Channel វា Suspend វាមានមូលហេតុច្រើនមូលហេតុសំខាន់នឹង Gmail ហើយនឹង browser ហើយយើងប្រើ log ចូលច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតតើតងលក្ខខណ្ឌតកៈនៃការដែលយើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ game ធ្វើអីខ្ញុំមិនទាន់យល់ពីគោលការណ៍ដែលធ្វើលុយរកលុយពី game ទេតែទៅក្នុង game ប៉ុន្តែគឺ game ហ្នឹងយើងត្រូវតែដាក់ credit ដល់ម្ចាស់ game ដែរបាទដល់ម្ចាស់ game ដែរណាហ្នឹងបានអាចទៅរួចដូចជា game ស្អី game Angry Bird បើយើងលេងវាយើងដាក់ credit Angry Bird បាទកន្លែងសាក់ចេះខ្ញុំអត់ចេះដាក់ដែរអ្នកខ្លះគេសាក់ចេះបាយ music បាយហើយគេមានទៅត្រូវហើយ real name យើងមកពេញមុខងារជាពិសេសនៅលើ Gmail របស់យើងមូលហេតុដែល channel បរទេសពាក្យច្រើននៅបរទេសក៏មកខូចណារឿងបញ្ហា Gmail ស្អីហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបរទេសគេប្រើ Gmail ច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ញើគេច្រើនតែយកទៅ register អីមួយគេអត់ខ្លាចដូចយើងដូចនៅខ្មែរយើងគាត់ច្រើនណា Gmail ដែលគាត់ប្រើមកគឺគាត់យកទៅវគ្គដងច្រើនប៉ុន្តែគាត់អាចយកទៅប្រើអនឡាញជាប់កាត់ផ្សេងដល់ពេលអាផ្សេងខ្លះបង្កើតនេះទុកចោលគឺទូទៅគាត់បង្កើតបើសិនជាគាត់បានបង្កើត affiliate មួយផ្សេងវាផ្ញើសារចុះឡើងវាអត់សូវអីយូរសារផ្ញើគេទៅគេផងទៅនេះផងក៏នឹងអត់អីតែនេះទុកចោលអត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹង YouTube ចាប់តែ spam បាទមកជាស្រ័យ Gmail វាចាប់តែ spam ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអាចបាត់នៅ Gmail នៅ channel យើងបានបើចំពោះបរទេសមូលហេតុគឺវាធ្វើការតំណាក់តំណង communicate នឹងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុន Google ហ្នឹងគឺវាអត់ងាយបាត់អត់មានធ្វើបញ្ហាអីដល់ channel ដល់ Gmail ហ្នឹងទេព្រោះវាដឹងដោយសារតែវាដឹងគោលការណ៍ណាមួយគឺជនជាតិគេពួកថាគេហៅ native ណា native people native language ពួកហ្នឹងហើយគឺមិនងាយខូចតែហ្មងគឺអត់ងាយខូចទេអញ្ចឹងដាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាធម្មតារបស់គេដល់ពេលយើងអត់សូវដឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរពេលខ្លះទៅយើងអានអង់គ្លេសចាញ់ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍កន្លែងខ្លះយើងអត់យល់វាយើងអត់យល់មិនអត់យល់ថាពេលខ្លះស្អីគេ spam អ្នកខ្លះអត់យល់ពាក្យ spam គាត់តែប្រែតែអត់ប្រយោជន៍អ្នកខ្លះតែអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចគាត់អត់ទាន់យល់ណាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែរសូម្បីតែខ្មែរក៏យើងមិនងាយយល់ដែរយើងមិននិយាយច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នករៀនខាង IT លេងស្រាប់ឲ្យតែគាត់ទៅរៀនក៏ទៅពិនិត្យឯកសារតាក់ទងនឹងខាងគណនេយ្យខាងធនាគារបាទខាងធនាគារខាងពន្ធដារទៅសួរទៅយល់អត់យល់ទេដឹកគួរមួយទទួលយើងអត់យល់ទេហើយកុំនិយាយថារៀនដល់ IT មើលមិននឹងមិនយល់ឧទាហរណ៍ថាខាងនោះខាងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនខាងផ្នែក IT ព័ត៌មានវិទ្យាដែរប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកខាងហ្នឹងច្រើនតែផ្ដោតទៅលើខាង program កម្មវិធីដល់ពេលទៅខាងធនាគារខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខាងអីពេញតិន័យទៅធ្វើចេះតែដូចគោមួយទទួលមានយល់លេងតិចប៉ុន្តែបើសួរខុសពីនឹងថាអូ set up នេះដាក់អាម៉េចទៅកម្មវិធីទៅសរសេរមិនរ៉ាន់យ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូខេអាហ្នឹងទៅរួចអញ្ចឹងវាផ្នែកវាចែកវាមានផ្នែករបស់វាដែរមិនមែនថាយើងរៀនអានេះហើយចេះហ្នឹងអញ្ចឹងមិនក្នុងគេថាគេមានជំនាញរៀងខ្លួនប្រហែលថាអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់បកកាយខាង YouTube
đôi nhóm tập bóng nhóm mắt chạm cho hưởng YouTube nhóm riêng tay lên lấy nhóm sợ là phải đào được blog đọc về blog YouTube kênh kia YouTube nhóm hiền xả lên chạy mền tèn thứ từ đăng từ có mất đại AdSense tập bóng miền blog có mất YouTube đọc về kênh kia thuộc AdSense nhóm tay đấy xã nhóm thử bán nhóm chụp chơi lựa AdSense đến từ tập bóng mà toàn chơi xe online đừng tính đây cả là xây sử dụng số kế văn cầm hóa nhóm sợ là tinh kia mà làm online làm ấy nhóm thực cá tình thì tới nhóm riêng là nên tị nó cái YouTube nó chết đấy đọc cái chết nó phục riêng bình tập bình đầy đừng tới nè bà nắng chi ở vậy để nhóm bàn riêng phần đấy nhóm riêng chọn tháng năm 7 năm bà 7 năm trong việc nhóm tầm này lôi cho lại riêng ở tra đó thằng phê về lìa tiệt be get how to how do not make email spam ta thôi dừng ná đâm công ao cho cả email spamคือบ้าแต่ต้องปัญหา Gmail là spam มึง spam ហ្នឹងគឺទូទៅគឺរាល់ Gmail មួយហ្នឹងយើងត្រូវពេញមុខវាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសព័ត៌មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដល់ពេលយើងបង្កើតហើយណាបង្កើតតាមទូរស័ព្ទហើយយើងចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រក៏បានដែរបើយើងធ្វើការពេញឈ្មោះយើងលក្ខណៈយ៉ាងណាដូចពិតទៅទីតាំងថ្ងៃឆ្នាំកំណើតសកម្មភាពដាក់រូបភាពដាក់ cover ស្អីមកចប់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅបង្កើត Facebook ក៏បានឬក៏តាក់ទងចោះឈ្មោះមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយ affiliate ណាមួយណាហើយទៅក្នុងការផ្ញើសារទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរក Gmail មិត្តភ័ក្តិណាមួយខ្ញុំប្រាប់ចំណុចកលឹះមួយទៀតចុះយើងមាន Gmail របស់មិត្តភ័ក្តិច្រើនយើងសហការគ្នាទៅផ្ញើសារណាឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិនៅសាលាជាពិសេស Gmail ដែលអ្នករៀននៅសាលាចាំមាន Gmail ទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍មាន13 4នេះយើងយ៉ាងម៉េចក៏ចុចសួរដែរហើយផ្ញើម្ដងមកប្រាយទៅវិញទៅមកក៏នោះហើយទៅជាធ្វើ email យើងឲ្យគេសកម្មដល់ពេលយើងផ្ញើសារទៅ Google វាអត់ចាប់ទេណា Google វាអត់ចាប់ថា Gmail យើង spam អញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះយើងយកវាមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំដើរហើយអស់ហើយអត់នេះបោះស៊ីមក៏ channel ខ្ញុំនៅសុកបាត់អស់មកនិយាយថា channel នឹងបាត់ channel ខ្ញុំបាត់អស់4មុន channel មុននៅពេលដែលមានបញ្ហាអីចឹងណាវាផ្ញើសារមកដល់ពេលក្រោយនេះ0នៅពេលដែលបាត់ឈឹងផ្ញើសារមកថាស្អី0មកបាត់តែគ្មានត្រាបណ្ណៃដូច channel របស់ខ្ញុំខ្លះលុកចូល email ខ្លះខ្ញុំលុកចូលអត់បានណាពេលវា update ប្រព័ន្ធរបស់វាដំបូងខ្ញុំធ្វើការលុកចូលអត់បានសោះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលវា update បានគ្រាន់បើខ្ញុំសាញចូលសំបីតលេខកូដត្រឹមត្រូវនៅអត់បានដល់ពេលក្រោយហើយជាមួយខែជាងមកខ្ញុំបើកម្ដងទៀតតែម្ដងទៀតវាឲ្យអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវវាកំពុងតែ update system ឲ្យ error ឲ្យជ្រុះឲ្យទីណាត់ទីណៃឧទាហរណ៍ channel ធំខ្លះវាតោងបានទៅតោងហ្នឹងអាខ្លះតោងបានលាក់ឌុបហើយរឿងបញ្ហាមួយទៀតរឿងបញ្ហាអ្នកខ្លះអត់ដឹងណាគេហៅតោស AdSense តោសណាគេហៅតោសនោះវាមកពីថា term of use of service ណាគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ AdSense គឺរាល់ Gmail ដែលប្រើមួយ AdSense ក៏ Gmail អីមួយហ្នឹងកុំបង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូបាទហេតុអីបានបរទេសភាគច្រើន Gmail របស់គេប្រើមួយគឺគេបិទគេហៅពលឺណាគេពលឺអាចទៅ April ព្រាកនៅលើ Gmail មួយហ្នឹងគេបិទបងសម្រាប់ channel ខ្លះគេបិទតែបិទខ្ញុំអត់បិទនៅកន្លែងខ្លះខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើទូទៅអត់អីទេបើសិនជាយើងប្រើក្នុងលក្ខណៈ online អីយើងក៏បើកឲ្យសោះបាទonline លក់ទៅក៏បាត់សោះអាហ្នឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាពួកអីយើងអត់ដែរច្រើនហ្នឹងយើងដឹងថាបងបោះយើងអត់ដែរហ្នឹង YouTube អាចមិន YouTube អាចខុសរបស់វាគោលការណ៍របស់វាសេវាកម្មរបស់វាបិទ AdSense នេះចោលមកបងបើ AdSense ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយ AdMob តែអាច cancel បានអត់សំណួររបស់ណានគឹមឆេង AdMob អត់មានកន្លែង cancel អត់បានទេពួក AdMob
Đấy à chút họ cái đá nó hay nào với mau với con hà lừa tự chả đạp bê dương tự chả nên tự chả ba con hà chả tiết tàu đam rong cô nè cái này là sao website chỉ khôi ọt ta có cô cá nó bên được này cô cá xã hạ công YouTube mà cô cá xã công YouTube bà cái đinh trong vòng con là cái bón cái đinh từ lên à đấy can I make video from YouTube CC ta bắt tới bắt sân này nè đọc đi thời ca sai nhiều PCC tính nhà tao nên nó thời cao nâng nhà vào cái tha video creative của mình nâng nhạc lá tha video YouTube PCC ở nội bán ấy nhưng mà bật pi Google pi YouTube mà hàng nó phải đã so tha advertisement việc be display through this video chẳng bên đây tha video đại dương cao tam YouTube creator đại dương vô video phụ creative comment vô mà đã cái xưa rồi lôi bàn nhằm kẹt rồi lôi bàn phần là còn tha bia ắt ban đôi và video đại dương không bằng thua luôn ấy chứ này khi mà phết idea luôn ấy nhà nó cứ mình chỉ cầm sai tròn chiềng và đặc biệt dương do vì cái nơi ban bàn tay việt tay chắc mà ai bắt cả bàn này class bắt cho là thưa tao nó khôi các bắt nó khôi dùng men mau biển nó vì men mua hạt cho này khôi mà vì men mua hạt khôi cho này khôi dịp xong kia vì men tham mau dương thở cc nó bị khôi chơi cho nó nhung còn nó phải chạy đắng đấy lương chật ở hai mình sủng lô ấy tiếp số chất một máu prao hả lại video CC nó được không để dương cho lại nhà creator những bạn mơ được không đấy sáng ngày muốn nhầm bạc cát channel môi phát channel môi ấy môi chứ nó có nhầm sâu được can YouTube sẵn nên lựa tụ sạp đáy chia tầm rung desktop mình đang là tự ba nó thế bà chia tầm rung desktop sai để class còn đang là bạc tầm để class start còn bằng chứ tầm rung desktop size nơi lơ tụ sắp và chứ network đây là chiên cái trần bò lớn vì muốn sao mình là chạp vào đó mà lấy cái nó như phở Scarlett network đây là chiên cái sầm map mẹ online cứ chỉ tôi tới quạt chờ này giờ đặt đâu không đi bên đây đặt tôi là ca tôi toàn lôi phía ngồi tròn hay chờ là ta mà vậy để quạt thời cả chỉ tôi tới đặt tôi là ca phê lôi nên vừa lắc phê lôi tam cái kia đặc biệt chẳng cứ lọ bèo cọt này nó sầm bát tôi đây mà ở quân tròn na tại tôi đậu cc mới nhộm bạc châu này sân nhộm thua cả và hai lại thành đằng môi mình chim mẹ chờ nó trong vào hôm nay nên thằng chim mẹ lần na lần này đấy
យ៉ាខោបាត់ how to make whiteboard whiteboard video mình đang đặt kịp phở mấy nhà nó xây dòng mạch mình để thôi dòng mạch trong đai xạ đây là whiteboard video mình đang thôi mình che món gì tao Mr. ST Echo số bom mà sẽ được cho mình bắt việc rõ nữa network vì mình Paul với chữ miến nào với chữ miến của network đấy nhưng ai cho vì ba trăm tích phụ network vì mình Paul bị giỏi bao việc khá lõ hay khá mình lõ chỉ tu tới nè đây giờ nó kết tha vì mình lõ đôi xa đây vì giờ nó xì lùi cái chứ đấy và thì dần tới phanh hai lại nó cái lá thọ lọ ba đi nhôm châu mà can chỉnh nè bỏ nhóm á nó tới nữa tao đây tới nó mà dương chụp chơi đường AdSense đường online ní to là dương slong cắt para chơi chọn nó ở chọn nó cứ dương ai học lại chụp chơi khơi này đôi nhóm nó bị chạy chọn nó bị bay năm này việc lái trong bạn số 3 đấy nè mình việc lái đấy việc lái nó trong tập này cho sao vì này nó đánh càng nghe gì ลายตามมันนี้เย็บบอกว่าcon láiតាមคอมพิวเตอร์con lái ដែរ con lái តាមคอมพิวเตอร์ដែរប៉ុណ្ណាវាយកហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយ8ជាងចាំមើលសិនក៏ទូរស័ព្ទចិត្តអត់ភ្លើងខ្ញុំមើលសំណួរសិនចង់វល់ទូរស័ព្ទបាននេះកន្លែង Creative សំណួរមួយណាដែលមិនគាត់សួរខ្ញុំតែតើ Creative comment អូខេដូចជាបាទនេះតើ whiteboard ថាដឹងយ៉ាងម៉េចទេអូននេះមកបើយើងផុសវីដេអូ share ចូល Facebook ច្រើនអូអាហ្នឹង invalid activity ច្រើនហើយបើយើង share ច្រើន wall ដែរហ្នឹងចាំតែបញ្ហា invalid activity បិទមកបើមាន AdSense បិទចោលនៅក្នុងនេះវាពិបាកបន្តិចតាក់ទងនឹងយ៉ាខ្ញុំបើចូល channel សិនខ្ញុំបាក់តាមទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងវល់ទៀតធ្លាប់បានមួយខែ 10000 ម្ដងរហូតដល់អត់លុយបើកខែនេះបានតែ100ទេបើរឿងអនឡាញមែនតស៊ូព្យាយាមគឺគង់បានសម្រាប់តែបើយើងអត់តស៊ូព្យាយាមប៉ុន្តែយើងធ្វើការអនឡាញខ្ញុំប្រាប់អ្នកអនឡាញនេះមួយគឺការងារអនឡាញកម្រមានអ្នកឲ្យតម្លៃចង់តែអ្នកអនឡាញដូចគ្នាបើទីហោថាអ្នកផ្ទះក្តីអ្នកណាក្តីគឺជាទូទៅការងារអនឡាញជាការងារនោះគេហៅថាជាដូចជាលុយថងដែលដាច់ចឹងណាលុយដែរអត់មានលុយណាច្បាស់លាស់ដូចយើងធ្វើការឲ្យគេថាគេថាមួយកែ200គឺ200មកអនឡាញអត់វាអត់ទៀងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងអត់បានអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះហ្នឹងច្រើនតែឌឺដងអ្នកខ្លះគាត់យល់បើសិនអ្នកខ្លះគាត់គ្រួសារយើងគាត់ចេះគាត់មានចំណេះអញ្ចឹងគាត់ច្រើនឲ្យតម្លៃលើការប្រឹងធ្វើការរបស់មនុស្សម្នាក់មកអីអ្នកខ្លះគាត់គ្រួសារខ្លះគាត់អត់គិតអញ្ចឹងផងគាត់មើលងាយនឹងការនិយាយលេបខាយពីគាត់ហ្នឹងហើយតែឃើញឯងបានលុយទៅផងអញ្ចឹងចោះចេះចោះពីខ្លះធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តដែរពីខ្លះចង់ខឹងគាត់ដែរ
còn là nhóm phép than bắt này đó vậy mà ép siêu dâm thua con này về khá kết con này thằng bị phục lục đôi dùng yết về khá dương trong thua ở vậy để dương trong thua hoạt bàn rồi càng nghe đi mối cho tha sự vật mà mình nuôi dưỡng vậy cháu không mình nuôi dưỡng ở trong đời khổ mất là mình này trong thua ở vậy tạm ở vậy được luôn kết về khá dương thua hay mình kia bị chia phép trẻ thường trẻ mẹ rong tập ba bà ní như nhông khơi nhé cho lại đi thì mẹ lại thật creator bà lại video editor này chẳng là p này lấy cho mặc lại video editor và nhông cho mặc lại video editor nâng hỏi giờ nhông cho lại cc chẳng lại khăn khổ này lại thoại video editor nó 10 cho 3 nè là lại video editor miền là so môi để kia đã tha ở thằng mẹ tôi đi từ ca mới nữa bà đừng mơ khơi nhỏ đấy nè so tô chứ nó ngã so khăn khổ về nhưng kia nó đi mơ một khơi đi cong và lưới bà lại nó bên sân cho từ căn desktop bạn mơ khơi cái đã thả advertisement maybe display on video that use content available through the YouTube video editor cho mình đây thắp vấn đề chỉ cam bằng phơi ca và hàng cho mình đây thắp video từ nó rồi lôi bản từ admin pan hài thì những là credit cái từ thì nơi rồi lôi bản này ở nhà so là lừa nó là advertisement rất cả tôi bên đây chỉ cam là lừa cc này khác rồi lôi bản đấy có check lại cho nhưng tại hỏi mình pan hài cặp bắt mù là hạt khó về mền màu biển nắng hay màu bị dương xanh bị nắng YouTube thua si ở 30 channel 3 channel vô bạc cát cóสำคัญ dương chế hay dương được kho đấy สำคัญ miền video thừa thiệt nhóm họ ngay để xa thế để xa nơi không ai dương ở trong chân mưa video tam daily motion vì YouTube daily motion upload của you nó p để bỏ họ nó của you tiệt hay ở đây สำคัญ chặn nó của you tiệt ở đây trong sơ miền nào khi trong phớ daily motion rồi lôi bàn rồi tam daily motion môn thái bàn thật và tam tình kia ấy chẳng hạn được nè cái sân cho lỗ rồi tam đang phong đó gì đâu trong miền pi phết họ là lừa channel này phong và họ lừa nó phong nhưng trong trong miền channel này nó đặt mối đấy và là lời nên đòn đấy lên từng email là nhưng bạc cá nó bị chắc hơn biết bạc cá mà bạc cá riêng mới thôi cho thôi là email lên đòn này email và sân để bấm môi hay ắt cầu bay rồi email và đừng đòn này play sau đây bọnខ្ញុំបង្កើត YouTube ចិត្តមួយខែហើយតែខ្ញុំមិនតាន់បានភ្ជាប់ជាមួយ AdSense ទេមូលហេតុបង្កើតភ្លាមជាប់ភ្លាមបិទផ្លែតទៅបើសិនជាទុកយូរចឹងល្អអត់តាមក៏ពិតទៅបើសិនជាយើងបង្កើតទុកយូរក៏មិនប្រកាសថាល្អបង្កើតឲ្យជាប់ភ្លាមក៏ប្រកាសថាល្អសំខាន់លើវីដេអូរបស់យើងហើយនឹងគោលការណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហា email ដែលយើង spam channel spam copy paste អ្នកខ្លះដឹងអីខ្ញុំអត់ copy ទេខ្ញុំយកវីដេអូពីគេយកមកកែគាត់យក play ញោដាក់ជា cover ខ្លួនឯងគេថាអសរបារោគេខ្លួនឯងនៅឧទាហរណ៍ថាបតនៅទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្តអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់យកវីដេអូអញ្ចឹងគាត់យកមកកែគាត់ទៅយករូបភាពមកកាត់តតាម Adobe Photoshop អីចឹងធ្វើជា lyrics ចូលតាម Sony Vegas ធ្វើអីផ្សេងៗណាពេលខ្លះគាត់ប្រើតាម Adobe Photoshop ដូចគ្នាណាធ្វើអក្សររត់ចឹងទៅណាប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដាក់ចូលថាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំដាក់ប៉ាំងផ្លឹបអាហ្នឹងមានន័យថាកម្លាំងរបស់គេទេមិនមែនរបស់យើងទេយើងយកពីគេអត់ដែរបាត់ខ្ទេចអស់អញ្ចឹងដាក់ទឹកខូចយល់ល្អបង្កើតខ្លួនឯងបើខ្ញុំប្រាប់កលឹះមួយបើសិនអ្នកទាំងអស់នេះចាប់បានធ្វើចេះខ្ញុំប្រាប់ពីតិចមកមើលវីដេអូណាមួយដល់អ្នកអនឡាញបរទេសក៏ដោយយើងមើលឲ្យយល់ទៅយើងយកវីដេអូនោះមកអនុវត្តធ្វើចឹងដែរបាទយើងធ្វើចឹងដែររៀននោះបីដូចជាយើងធ្វើលំហាត់ចឹងទៅរៀននៅសាលាចឹងលោកគ្រូឲ្យធ្វើចឹងគ្រូថាធ្វើទៅណាមកវិញទៅសេតាមគ្រូទៅបាទយើងទៅសេតាមគ្រូអញ្ចឹងហើយលំហាត់ទៅដោះស្រាយមិនធ្វើយើងអត់ចេះយើងរៀនធ្វើចោះធ្វើឡើងយូរចេះដល់ពេលដែលយើងចេះហើយគាត់យើងថតវីដេអូបោះមួយហើយហៅលុយអនឡាញព្រីហើយបន្តមកថាដល់ពេលដែលគេសួរយើងដឹងដោយសារយើងយល់នៃសេចក្តីនៃវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសំណុកបញ្យល់គេមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបរៀនគេបានហើយដាក់អនឡាញបានខ្ញុំចេះធ្វើដោយសារអញ្ចឹងអានឹងបាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងហើយទីមួយអង់គ្លេសទៀត
bà sân này dương sai ông lấy cái giảm đấy nè ông lấy men thà thôi chỉ bán chỉ vào tam cái chỉ bán ấy dương thua nó tới bàn tay nó phê để dương ăn chết được bao nhiêu thứ chắc nó còn khai cái đi côn còn khai cái đi slide bút tông mà để riêng tăng phơ tăng nhóm cái khai đấy nhóm thôi là khôi mà cô rồi đại do nhiều vào đa hòa ngày Mr. Estego ta này vợ mới nó để kia thì dùng phở chuyện kia nơi sọc máy network Essence phở chọn những kia to máu freedom full screen Scarlett Sosovelet BBTV hay nó network xanh thiết mặt trăm miền chọn phải bà chọn mới chọn mỗi network máy thôi máy cái này anh luôn bao chỉ sập network ta ni mol network.com cho anh bóc máy đây chật sập rồi thì ta hỏi nữa còn bạc ở tam PayPal và dương ót còn bạc tam vinh ao dương đất nhà tam vinh ở dương nó phở tam mà nâng đấy nhưng cái tha phở nó như phở bóc máy mình ôi chứ châu bóc máy chở nó mong ta thấy quạt đang nơi máy đó mình đây một vạn mà tha quạt đồng bọc đó nó như lược kia đó đằng đó là dọc máy đó chập bình tập bình đấy đường online là nó sẽ bọc ní còn online đôi nơi là dương nơi máy đồng phình rồi cho mỗi quạt tới vô lõ trong nimo đây vâng bóc máy chứ thế mà như này chở đấy nhưng mà ở thùng đất mũi trong vòng 700 bò tê vì ai chơi vào tục chất tiếng châu khmer như dương đây là nó đi châu ni môn lên vâng chất sập thì rồi để ta tịnh phật trần phật cái sập thì rồi xong mệt rồi cái mình sẽ qua dương tê của dương mình sâu chành pi bẩn tục và đây này online đã được không một tổ men cô gần cô đó nhà can mẹ rư đông kia rư đông bát và đây I want to know how to make channel about song without copyright okay great question and I want to answer you if you want to create channel about song without copyright you can use free monetized music and especially you can compose your music video or music lyrics music song this is the best thing for your channel as if you want or desire to make your channel by copying someone material or someone copyright video your channel will be suspended or terminated by YouTube and you know about song without copyright in the world great idea or something happen in the world has everything you need to know is about copyright. I don't know my English is good for you, but I want to improve my English. I want to say that compose your music by yourself. This is without copyright. Country bong chuan Mr. ST Echo số mấy thiệt bạn sen mình đo $100 tại lớp ấy độ bàn ớt bao mình đo $100 nơi tại cục mà nơi tại độ bán nông cạn đấy AdSense nhưng verify pin hỏi độ bà này và tay bỏ về admin toàn verify tế cứ ọt bà ọt nó tạo mới ọt ba nhầm vậy trong món thà ọt bàn biển get cho bong free copyright song do pin này okay free monetized music you can search on the internet especially you can search on the YouTube by typing
free monetization music you can use and you can use YouTube music library and then you click on video without symbol question mark thì tôi tới kẹt tơ nâng video dương trong thưa music nắng thì tôi tới dương cho được lại YouTube và lại music libraryต่อមកយើងចុចទៅលើចម្រៀងណាមួយអញ្ចឹងដល់មានសញ្ញាឧទានទេណាអត់មានសញ្ញាឧទានស្អី max អីនៅក្នុងហ្នឹងទេអាណាទៅយើង download វាមកហើយបន្ទាប់យកវីដេអូហ្នឹងអត់យកសម្លេងនឹងមួយយកមកគុំយកគ្នាយើងធ្វើ cover ផ្សេងទៅគុំគ្នាដាក់ចូលគ្នា1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅយើងចូលគ្នាមួយបទពីបទហ្នឹងជាទូទៅនៅក្នុងមានចង្កាវាមាន1នាទី4នាទីអញ្ចឹងដូចគ្នាយកជុំចូលគ្នាទៅតោះមកយើងដាក់ free monetize music វិញដាក់ពាណិជ្ជកម្មលោកបានដូចគ្នាធ្វើបានហើយយើងធ្វើបានព្រោះពេល music ទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ YouTube មានរាប់លានបទបាទរាប់លានបទយើងអាចធ្វើបានអត់មានអ្នកណាមួយរៀននិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅរៀនខ្ញុំផងតាមមើលអ្នកអនឡាញខ្ញុំគិតថាកំពុងមើលបាល់ណាសម្បែខ្ញុំក៏មើលដែរដាក់បដើមើលបដើទៅមានអីបាក់អូខេHave sport បងfree monetize music ហ្នឹងត្រូវដាក់ឌី credit មិនបងនៅក្នុង music library របស់ YouTube នៅលើ dashboard ហ្នឹងគឺវាមានអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងហ្នឹងយើងចុចមើល detail របស់វាទៅវាបង្ហាញហើយចុចស្ដាប់ចុចហ្នឹងវាមានបង្ហាញថាអ្នកណានិពន្ធអីចឹងប្រភេទស្អីមើលក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់ credit បានអត់អីទេនៅលើវីដេអូនោះមានទាំងអស់បើសិនជាអត់មានទេយើងដាក់ free music ហ្នឹង monetize from YouTube library អញ្ចឹងទៅបាទញាក់សាច់អេមើលនេះថៃ3ក្រុមហ្នឹងលេងល្អមើលណាខ្ញុំមើលល្អមើលទៅវិញទៅមកបានដែរខ្ញុំមើលអញ្ញាកតាដូចជាលំអៀងមិនមែនដូចជាលំអៀងដូចជាវល់មិនអត់សូវពីណីសោះតែកន្លងវាមានបច្ចេកទេសផ្សេងចាញ់ក៏ល្អមើលព្រោះមកទៅលយដែរលេងល្អមើលទាំងអីបើសិនតែក្រុមបឹងកេនក៏នឹងមិនហ្នឹងលីកាន់តូសួស្ដីបងបាទសួស្ដី
lan kê ba tam mưu hay chữ ớt nè được chơi không đâu bạch số không có ta cấp bắt tự ớt số vìคนประดับไฟแล้วมาขายเชียงเล็บน้ำมันบาดของน้ำใบเป็ดบูนเป็ดเลยใช้ของบาดมันบาดnó chơi là món tam tận á các sự tự chuyện này sẽ trong đang chờ mất bia ghét mừng plét mà bia ghét đấy còn bao Ready to know another technique to make channel stay longer. Okay. Good question. If you want to make money in YouTube for long time, your channel must be unique name and not spam. Also, your channel must be great. Also, naming your channel or name for your channel not similar to another channel, especially like especially side as YouTube channel Salabor or Salabor TV. This is a sample for you to make your channel. Okay, if you want to create your channel for online or technology, you can name your channel by tip or bill get tip. Okay, you know, bill get tip, and your channel must be verified only one phone number. Example, if you verify your channel in Cambodia, you must use your phone number available in Cambodia, not outside Cambodia. Especially, you do not to use tech now to verify your channel. Okay, you know, one mobile number you can use smart or smartphone cell card. Only one for first great Gmail, and you must import or add information on your Gmail account and verify by one number, and then you can create Gmail. And then you can create your YouTube channel by one or by the same number to verify your channel. And after that, you can, after you want or you desire to create YouTube AdSense, you can use this number, the same number. Okay, you know, and don't use different phone number, or your channel or Gmail will be suspended. Especially according to YouTube community guideline, your activity will be suspended. Especially unable access to Google product. Focus on YouTube channel, you know. That this is my idea and my experience. I want to tell you. I think you will be glad. Yes. On the ball single channel បង្កើតមួយខែហើយ apply ជាមួយ AdSense ចាស់អត់ចាស់អត់តែវាចេញពណ៌ខ្មៅខ្វែងតាមមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយខ្មៅឲ្យខ្វែងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្វែងជីទូទៅមានតែវីដេអូហ្នឹងគឺនៅលើ channel ហ្នឹងច្រើនខូច monetize ជាងការវាអាច close door to invalid activity ជាងការវាច្រើន close AdSense door to invalid click ពេលខ្លះ close AdSense door to close AdSense មានន័យថា AdSense ដែលភ្ជាប់មកហ្នឹងបាត់
ប៉ុន្តែ modify nó អត់បាត់ណាពេលខ្លះទៀតវាធ្វើការ review ពេលខ្លះទៀតយើងអត់បានដូរទីតាំងប្រទេសណាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយណាចំណែកយើងបង្កើតយូរក៏ដោយយើងមើល AdSense នៅវា approve ហើយនៅមើលម្ដងទៀតតែអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវរឿងបញ្ហាឬ AdSense សម្រាប់ YouTube អ្នកខ្លះបង្កើតអត់ចេញបង្កើតអត់បានខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំមើល channel នេះខ្ញុំបង្កើតតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីបងបាទខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំបង្កើតបានខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចញ៉ៃនេះរៀនបង្កើតលក់ឥឡូវនេះ channel មួយតែផ្សេងមួយធ្វើវីដេអូដើម្បីវល់យល់ថា$10រស់ឡើយប៉ុន guarantee ឲ្យគេផងមានបាក់អីគាត់បង្កើត channel ដល់ពីបង្កើត channel ហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ឆ្លាតទេអ្នកខ្លះទីគាត់ឆ្លាតបង្កើត channel ខ្លះបង្កើត channel នេះ origin មិនបាច់ក៏បានដែរមិនក៏បានដែរយើងគឺខ្លះគេធ្វើឲ្យលក់ដល់ channel របៀប invite យក page admin ឲ្យ admin ទៅគេទៅយក owner មកបន្ទាប់មកយើងដកខ្លួនយើងចេញមកវិញណាយើងដកខ្លួនយើងផ្ដាច់ខ្លួនយើងចោលទៅគេដូចយើងដូចអ្នកខ្លះធ្វើ page លក់យើងហើយបកគលឲ្យគេគ្រប់គ្រងដកខ្លួនឯងចេញវិញអូខេនេះcòn original video channel suspend អូខេចូលបានគាត់សួរគេថាគាត់គាត់បាយ speak ខ្មែរគាត់ speak ខ្មែរអង់គ្លេសក៏បានពេលខ្លះទៅអង់គ្លេសខ្ញុំរៀននិយាយដែរហ្នឹងខុសខ្លះតែខ្លះក៏ប្រកាន់ដែរបងប្រុសព្រោះអត់ចេះបងប៉ុន្តែអត់ចេះតែរៀននិយាយដែរក៏លោតត្រូវតាក់ទងរឿងបញ្ហាប័ណ្ណ original វា suspend វាច្រើនតាក់ទងនឹងinvalid activity នៅលើ channel អ្នកខ្លះគាត់ដឹងថា invalid activity លើ channel ហើយខ្លះគាត់អត់ដឹង invalid activity នៅលើ channel ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារថាអ្នក comment វា spam បាទអ្នក comment scam អ្នក subscribe ហ្នឹងក៏វា spam subscribe ថា subscribe វិញមើលដឹង spam អ្នកខ្លះបង្កើត channel មកចោលហើយអា link ដែលដាក់នៅក្រោមហ្នឹងគាត់អត់បានមើលពីរដ្ឋបាលវែងឆ្ងាយទេហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាអត់បានវែងឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាបទចម្រៀងរបស់គាត់មួយគាត់ផលិតអីចឹងទៅលិះចាប់តែអ្នក comment ពេលខ្លះទៅគាត់អត់ដកចេញទេតែ approve classic link affiliate មេរោគបោកប្រាស់ចឹងច្រើនផងហើយគាត់អត់បានការពាររបស់គាត់អ្នកខ្លះថាធម្មតា YouTube វាមានគោលការណ៍មួយថាបើសិនជាយើងធ្វើវីដេអូអីរបស់ខ្លួនឯង YouTube ការពារហើយមិនក៏នៅតែគេ copy នៅតែបានហ្នឹងគេការពារថាក្នុងករណីដែលគេយកហើយយើងផ្ដាំងអញ្ចឹងទៅគឺ YouTube ធ្វើការបិទឬក៏ដកវីដេអូពីអ្នកដែល copy នឹងបានហើយយើងអាងខ្លួនយើងដែលត្រឹមត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអីត្រឹមត្រូវតាំងពី Gmail ដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នេះយើងក៏យកវាទៅធ្វើការតំណាក់តំណងឧទាហរណ៍ថាបង្កើត Facebook ផ្ញើសារ email ទៅកាន់ email ដទៃទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យវា active ឯសារមើល YouTube channel របស់យើងផងតាមរយៈ Creator Studio ឆាតចុះឆាតឡើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាសកម្មកាលណាសកម្មអញ្ចឹងវាអត់ងាយទេរឿង original អី suspense ស្អីនោះបាទដូចវីដេអូហើយណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរមួយចំលើ channel របស់ខ្ញុំដែរ channel របស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនមែន 100% ទេនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំ original របស់ខ្ញុំធ្វើវាបាន 99% ដែរដូចជានៅលើ channel រំដំចិត្តបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ channel suspend ខ្ញុំខ្ជិលទៅយកមកវិញវាខូច monetize បាទអញ្ចឹងខ្ជិលណាជាទូទៅនៅលើហ្នឹងគឺមានវីដេអូប្រហែលជា10ដែរក្នុងចំណោមប្រហែល50វីដេអូមាន10ទាំងដែរបាទក្នុង10វីដេអូទាំងដែរជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងវាមិនមែន original របស់ខ្ញុំទេជាអាហ្នឹងគេហៅថា original វីដេអូបាទមិនមែនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំផលិតទេគឺវាអត់ទេអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែគិតដែរថាវាបិទ channel របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើខុសនឹងបិទក៏បិទទៅហើយចំណុចដែលសំខាន់តើទៅរឿង spam ហ្នឹងគឺតើទៅប្រព័ន្ធរបស់ YouTube វិញបាទ YouTube ហ្នឹងគឺតែកាលណាវាចាប់អា comment វាច្រើនណានៅលើ original វីដេអូហ្នឹងច្រើនអ្នក comment ពីច្រើន spam likely spam ដូចខ្ញុំនិយាយតើទៅនឹង link ទូទីហោថាមួយថ្ងៃរកលុយបាន$1000 $100
link តាមនេះដល់នេះគាត់អត់សូវបានមើលទេជាពិសេសអ្នកសិល្បៈខ្លះមួយចំនួនគាត់អត់មានក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់អត់មានបុគ្គលិកឬក៏ជួលនៅនរណាមួយឲ្យមើលខាងហ្នឹងអីចឹងប្រាក់ខែឧទាហរណ៍មួយខែ150អញ្ចឹងទៅឲ្យតាក់ទងគេហៅថា community ណា communicate with audience វាអត់មានដល់ពេលអញ្ចឹងគឺបញ្ហាអាចធ្វើ channel នឹងមានបញ្ហាដែរបើយើងទុកចោលពេកបាទហើយណាមួយបើសិនជាមានបញ្ហាបើចំពោះខ្ញុំបើសិនជា channel ណាមួយមានបញ្ហាខ្ញុំអាចធ្វើការតាក់ទងបានទៅកាន់ YouTube អញ្ចឹងយើងហៅសារទៅវាមានគោលការណ៍ head point ច្បាស់លាស់ព្រោះ channel ខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាតាមានបញ្ហាឬបញ្ហាចេះចោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការនិយាយមួយវាឲ្យមកវិញតាឲ្យមកវិញអញ្ចឹងសំបីតែឈ្មោះ username អញ្ចឹងដែរពីដើម channel សាកល្បង username គឺ KH Record ML តាបាទជា username វាអត់សូវល្អអញ្ចឹងតាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការស្នើសុំថាដើម្បីឲ្យត្រូវតាម page ផងតាម website ផងស្អីផងដើម្បីឲ្យជា page unique name សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិយាយហេតុផលមួយវាទៅវាឲ្យតាដល់ពេលយើងប្រាប់តាំងពី website របស់យើង Facebook page របស់យើងហើយនៅក្នុង Twitter ក៏មានដែរ Twitter ក៏មានសាកល្បងដូចគ្នាបាទហើយនៅក្នុង website ក៏មានដូចគ្នាមាន 2-3 website អញ្ចឹងប្រាប់វាហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅវាឲ្យមកដល់ពេលហើយវាថា happy ដល់ hi អញ្ចឹងទៅវាប្រើ hi YouTuber វាចាប់ផ្ដើមឲ្យ link វាចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ YouTube ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ឲ្យ username នឹងឲ្យមកខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតមកខ្ញុំក៏មានកម្រងថា verify នៅសញ្ញាចុចចាស់ tick gray ណាអានេះហៅ bucket ណា verify នៅ channel ហ្នឹងគឺវាថា verify អត់ទាន់បានគេថាតើមើលឲ្យបាន1សែនដល់ពេលបាន1សែនគឺខ្ញុំអាចធ្វើការស្នើសុំ verify បានព្រោះខ្ញុំមានកម្រងថាធ្វើ channel ខ្ញុំមួយឲ្យមាន verify ហ្នឹងធ្វើហ្នឹងឲ្យបានព្រោះខ្ញុំកម្រងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកម្រងយូរអង្វែងគឺខ្ញុំចង់ផ្លាយទៅជា creator video ហើយក៏ខ្ញុំចង់ថា creator studio សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ online នៅកម្ពុជាហ្នឹងកម្រងរបស់ខ្ញុំដាក់ធ្វើនៅវីដេអូបានវែងឆ្ងាយសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើដល់មួយថ្ងៃនេះចោលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យបានវែងឆ្ងាយទោះបីខ្ញុំឧទាហរណ៍មនុស្សយើងវាមិនដែររស់មួយជីវិតទេឧទាហរណ៍70ឆ្នាំទៀតខ្ញុំងាប់អញ្ចឹងណាតែបាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសល់ channel អញ្ចឹងមួយដែរទោះបីជាលុយតាម online ខ្ញុំអាចឲ្យកូនចៅបើអត់អញ្ចឹងមាននៅណាnữaព្រោះវីដេអូនោះមួយគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតអាឡៃនឹងវែងឆ្ងាយខ្ញុំអត់មានគិតបានយកតែមកប្រើនេះខ្លះនេះ online ខ្ញុំមិនក៏គិតរឿងលុយកន្លោះតែនិយាយចំពេលខ្លះដាច់លុយចាយដូចគ្នាណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតរកផ្លូវឆ្ងាយវិញបាទឲ្យបានវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកក៏មាន sponsor ចង់ផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកតាម sponsor ណាបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានដោយសារយើងមិនមែនជាតារាល្បីអ្នករកល្បីព្រោះថាមនុស្សយើងមុននឹងល្បីហើយក៏មុននឹងខ្លួនឯងជោគជ័យយើងមិនមែនទៅពឹងអ្នកដទៃទេគឺយើងពឹងខ្លួនឯងមានន័យថាយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជោគជ័យសិនអាហ្នឹងបានអ្នកដទៃគេមករកយើងមិនមែនយើងទៅពឹងឲ្យគេណាពឹងឲ្យគេជួយពឹងគេជោគជ័យជួយយើងជោគជ័យគឺទៅរួចទេតតែខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងសិនបាទឥឡូវគឺខ្ញុំឆ្លើយសំណួរគឺកូនប្រុសចិត្តត្រជាក់ចាំបន្តិចបងពេលយើងទៅបើកលុយយើងសរសេរយកតែលេខកូដទៅបានបានទេដែលមិនចាំបាច់ print អត់បានទេតើតែយើង print អាហ្នឹងលេខកូដឈ្មោះស្អីហ្នឹងយកទៅបានគេបើកឲ្យបើសិនជាយើងអត់ print ហ្នឹងទេបើកអត់បានណាហើយអ្នកដែលប្រើ Western Union បាទវិបុលគាត់ថា approve ហើយប៉ុន្តែនៅអញ្ចឹងមើលម្ដងទៀត Okay, big brother, I put my channel local in the USA to monetize. It's okay, brother. Okay, it is okay. It's not. It's never mind. If you earn or local video in Cambodia, but your monetization, especially function in advance. On the YouTube dashboard, you change country by from Cambodia to United States or some country in the world that YouTube AdSense accepts monetization for earning money from the video. Okay, it's okay.
It's it's not mirror issue for your YouTube video. Up បងមិនអត់ទៅបងបើ account មួយមាន AdSense តែ account YouTube close ហើយ account មួយទៀត AdSense បាត់តែ YouTube នៅសំណួរសួរថាតែយើងអាចបដូរបានអត់បាទទៅ channel បានដែរឬទេបានតាឧទាហរណ៍ថាយើងមាន AdSense មួយតែមក AdSense ហ្នឹងចាំ YouTube បាត់ហើយ account មួយទៀត AdSense បាត់ YouTube នៅហើយយើងដូរបានតាអត់អីទេប៉ុន្តែកាល YouTube ខ្លះវាដេញជើងយើងបិទទាំងអស់មិនដឹងមិនខ្មិចណាប៉ុន្តែអត់អីទេអាចដូរបានតាអូខេអស់ហើយហ្នឹងអស់ហើយមិនឌីមាសបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសមកឃើញថាវល់ខ្លួនឯងណាបញ្ហាអ្នកដែលធ្វើវីដេអូខ្លួនឯង original មានបញ្ហាកុំភ្លេចរាយការណ៍ទៅកាន់ YouTube រាយការណ៍ទៅកាន់ YouTube support ណាធ្វើការរាយការណ៍ច្រើនណាហើយច្រើនដងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំរាយការណ៍តែម្ដងមកវិញមិនដែរយូរផងខ្ញុំរាយការណ៍ទៅវាពួកហ្នឹងលឿនសឹងអីពួកខ្ញុំធ្លាប់រាយការណ៍តាក់ទងទៅវាហើយតិចតាក់ទងតែមានបញ្ហាខ្ញុំតាក់ទងទៅរហូតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យកាត់ spam ហើយបើសិនជាវីដេអូ channel របស់យើងយកពីគេយកមកកាត់តដាក់រូបភាពស្អីនៅពេលដែលយើងតាក់ទងទៅវាពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញវីដេអូរបស់យើងពួកវាអត់ខ្ចីតបផងវាខ្ជិលពេលខ្លះពួកអ្នកដែលធ្វើការទៅបុគ្គលិកណាបុគ្គលិកយើងលក់ដូរយើងការយើងធ្លាប់ឃើញណាមកទិញរបស់យើងម្ដងទៅប៉ែលោហ្នឹងពេលខ្លះវាខ្ជិលពេលខ្លះទៅអ្នកដែលលក់នោះគឺចង់អាណត្តិហ្នឹងទៅប៉ែមិនខ្វល់មួយវាមកទៅធ្វើមិនដឹងយ៉ាងណាមក YouTube អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពេលខ្លះទៅវាដឹងរបស់យើង spam អីអញ្ចឹងវាខ្ជិលទៅបកស្រាយច្រើនការមិនតបមកវិញមកតែអ្នកដែលត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែឃើញ channel របស់យើងចូលផ្លុកវាឆែកភ្លាមព្រឹបវាឃើញតែល្អថាអូខេព្រោះ YouTube វាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលធ្វើវីដេអូ original ថ្មីមិនចម្លងគេពួកនោះលើកទឹកចិត្តមែនទេសូម្បីដល់ពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់នឹងបញ្ជូនមកច្រើនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមចម្លងកុំសង្ឃឹមអូអាហ្នឹងអ្នកខ្លះរកបានមែនទូយ៉ាងដូចវីដេអូរឿងរលុយបានច្រើនណាវីដេអូរឿងបានច្រើនមែនប៉ុន្តែបានយូរឯងមិនតាន់បើកខូចបាត់ you get okay brother can I make money with pay what okay you can pay what advertisement ad net what provide ad pop up display okay good for you on បងមិនសម្បកស្រាយតិចទៅបងបដូរតាមណាអូយបងស្រាយតាមហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមាន channel ដែលយើងអត់ខូចឧទាហរណ៍ថា channel យើងគាត់ AdSense វា close បាត់ប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់ទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែង monetization កន្លែងទៅកន្លែងថង Ad1 ដូចនេះកន្លែង channel ហើយបន្ទាប់មកយើង connect អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ link កន្លែង link នៅនោះយើងក្នុង Gmail មួយយើងបាច់ invite ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ទៅកាន់ connector AdSense របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលភ្លាមចូលទៅដល់វាទៅមើលយើង sign in ទៅកាន់ Gmail AdSense អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅលើ Gmail ដែលយើងកំពុងប្រើមួយ YouTube ហ្នឹង Gmail មួយហ្នឹង AdSense ខូចហើយបន្ទាប់មកកន្លែងហ្នឹងយើងយកមិនបាច់យកពាក្យ sign in នេះយក sign up ណា sign up អញ្ចឹងទៅវាចូលមកតង់ទៀតគឺវានឹងប្រើពាក្យមួយថា sign in វិញចាអញ្ចឹងគឺក៏យើង sign up ហើយ sign in វិញអញ្ចឹងកន្លែង sign up យើងអត់ sign up ហើយយើង sign in វិញ sign in តាមរយៈយើងប្រើអា Gmail ដែលអានេះដែល AdSense នៅប៉ុន្តែ YouTube ខូចយើងដាក់ចូលអានោះចាអានោះមកតង់នៅពេលដាក់លេខកូដចូលមកពុកសិចសាញពោងទៅនៅពេលវា direct មកវិញហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់នៅពេលដែលវាសាញចូលរួចហើយយើងសាញឲ្យវិញវាត្រឡប់យើងសាញឲ្យត្រឡប់ពីខ្លះខ្ញុំនិយាយចឹងអាចចាប់អត់បានត្រឡប់ឡើងយើងសាញឲ្យវាមកតង់យើងតបមកទៀតមកយើងសាញ in វិញចូលមកកាន់ Gmail ដែលគ្រប់គ្រង YouTube នឹងឡើងវិញបន្ទាប់មកវាឲ្យហើយវា active មកវិញហើយណាខ្ញុំនិយាយចឹងតែចាប់អត់ទាន់ណាអ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចចាប់អត់ទាន់អាចវល់ហ្នឹងសាកមើលដំបូងខ្ញុំចង់វល់ខ្លួនឯងណាព្រោះខ្ញុំរៀន
ពេលខ្ញុំរៀនខ្ញុំតេស្តខ្លួនឯងចង់វល់ពេញទឹកពេញដីហ្នឹង T-Net Radi Printing អស់ហើយមែនតើអស់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំមើលសល់ 13% សល់ 13% សំណួរចុងក្រោយមិនច្រឡំចុចខ្លួនឯងដាក់យំផ្លែកអូខេប្រើតាម invite បានអត់invite បានតែ invite បានអត់អូខេប្រើតាម invite បានតែបាទ thank you biget ប្រើតាម invite បានមានន័យបានថាអីទេប្រើតាម invite បានតែយើង invite ប្រភេទ invite Gmail ដែលគ្រប់គ្រងគីឡូវាបានដាក់ទៅអីគីឡូដាក់ទៅវាវល់អីចឹងណាឥឡូវធ្វើតាមខ្ញុំទៅវិញយកអា Gmail ដែលខូច AdSense ហ្នឹងបន្តែ channel នៅយកអា Gmail ហ្នឹងយើងយក invite Gmail ដែលមាន AdSense ហ្នឹង invite Gmail ដែលមាន AdSense ធ្វើជា admin ជា owner នៅលើ channel ដែលមិនទាន់ខូចណាដែលមិនទាន់ខូចនេះទៅបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅកាន់ Gmail ដែលនៅ AdSense នឹងហើយណាដែលយើង invite ហើយអញ្ចឹងទៅយើងបើកចូលទៅកាន់ Gmail ហ្នឹងចូលបន្ទាប់មកយើង accept invite channel នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ channel YouTube មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង Gmail ដែលគ្រប់គ្រងនៅលើនេះទៅនៅលើ channel ហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកសាញចូលទៅកាន់តែ AdSense តែម្ដងគឺជាការស្រេចនៅវិធីសាស្ត្រងាយណាហ្នឹងវាមាន 2-3 ត្រឡប់ហ្នឹងមិនត្រឡប់ប្រើហ្នឹងក៏លឿនដែរអូខេប្រើហ្នឹងទៅវាល្អតាអីយ៉ាអូនបងមីគាត់ខ្លាចខ្ញុំបកប្រែអង់គ្លេសខ្លាចស្ដាប់មិនបានទេណាយើងអង់គ្លេសយើងវល់លេងទៅBiget Production ផ្សាយលេងនឹង1 ម៉ោងជាងដែរបាទសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានមើលវីដេអូនឹងអាចចូលទៅមើលនៅលើ channel សាឡបងបានពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះទៅនឹងទៀតអ្នកខ្លះអត់ដឹងណាវីដេអូដែលយើង live ចឹងហើយយើងអាច save បានសម្រាប់ពួក iPhone អាច save បានអាច save បានពីកម្មវិធីវាលុយមួយយ៉ាងរបស់វាដែរខ្ញុំតែឲ្យវាខ្ញុំធ្វើតែច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំដាក់ទៅខ្លះអត់ដែរបាទកូនប្រុសចិត្តតិចបងលងឡាយទូរស័ព្ទនៅលើ AdSense ដាក់ទូរស័ព្ទនៅលើ AdSense ខាងបៃសនីគេតាក់ទងមកយើងទេពេលលុយយើងគ្រប់$10AdSense នៅខាងបៃសនីនេះស្រុកខ្មែរស្ពឹកពួកហ្នឹងកប៉ាយឈរខ្ញុំនិយាយមកថាពួកហ្នឹងកប៉ាយឈរងាយគឺមិនងាយយកមកជួនកាល10អីចឹងមានមួយមានន័យថាយើងសំណាងលើ100សំណាងណាងាយដល់យើងតាក់ទងនឹងខ្លួនឯងតាក់ទងលើខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរស្ពឹកធំសិនទៅចិត្តបោះឆ្នោតហើយអូខេ channel ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាដល់ម៉ោងហ្មងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បើមិនឆ្ងល់ចាំចូល comment លើវីដេអូនោះម្ដងទៀតចាំលើ channel សាឡបងនឹងទៅនោះម្ដងទៀតអរគុណដល់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅពីក្រោយទៀតបាយ